Kinong tray kontrak jongka MEECL kibadan hapok kalama jongka MEECL Progressive Workers Union mentah kasengi kilas dang ya kajing ya ki kabashi kenta ban peteng hadu kasengi thoding ban penpau ya kajing dawa baka MEECL kadai ban itu no ya kinong tray bala tray slam kum kinong tray bapura. Kakong Angelina Nyota General Secretary Keseng kalaong bahakini kisngi kilasangye ya kajingye ki jongki kadai namar bakadon kajingle niam puja bat menta kane kajingle niam kalakon bat kilas dang biang ya kane kajingye ki shikenta hakapor bamja hakmat jongka office powerhouse kabadon hapersha ka sekretarian. Layat huru bahaka kan nyo tarik risau arjar arpawar kata hakasngi ningkong banwan baro kinong tray kontrak ka MEECL na kanay ka jala Meghalaya, kin siyem syuti lut hakatay kasngi, bakin yo bani siyem benta haka jingyat pajba na lumjing syay, ka office tray kam kabahakli do, siya office jong ka powerhouse siya sekretarian. Balaong ru balada ka sorkar kam sngap ya kanay ka jingdawa hakanay ka jingyat pajba, kin sa siyem dakiway pat kilat jingyaki, ya kaba kimpat la bani yatu lupa mentah. Akan kapor VE ba kini ki contractual employees mah jangka MECL paro kat ki bala ban laj kiwan ani office house ini lunch break ban pau syahmat jaga sarkar jaga ke jingdawa ke jongki kapokong sando kalong ya ke regularization bang apa bani thu epi ngalalong kumuway niki balarang ba mah di bala ya dan benta haki unions and associations bat kum juru nakaliang jogi contractual employees kilawan bat kilayapan jimut bat ngapa bani thu epi ba ngayang akan nikapor Nakamansim ke basukya. Nakabenta kini ki kumakhanyo spa tam contractual employees bat kumjuru ki home guard ke service ke bamaki kila contribute siya ke organization ki balatray kidon ki ba hadu arpu arsnem arpu waisnem arpus nem bater hai tai jingyo ibarit jongki andre ya kampat ke bagi tray ni sisha ya ke jing tray borba ke jongki lakadai hauslap agli air hakamit kayong lem na tengkai ya ke por lem na pek ya ke family ke jongki Andre, kat boong mangiki officer, ilong gibakloy, banwan syakmat, banyas no aktilang, bani baka neko organization kaya syakmat. Apa deng gijing apa deng gijing ele, apa deng gijing duna. Andre, contribution ke joki kalong kapehe ba. Dia nakaliang ke jonga. Nakaliang ke jonga coalition committee ke jongi. Kasi karmau. Como Vice President takabas ngurit ni appeal Ahmad jangan nika sarkar MDA Honorable Chief Minister Minister Power but barakat di cabinet colleagues where there is a will there is a way banakwa ban ongepi bahalor ke regularization ke jongki roadmap has already been drawn in the year 2018 haka meeting haka ba ngarong along a part of that kubuway niki officer i represent nakaliang jaka management kinentapat nila ya putre bang sedang biang ya kani lalu entah kasih syukur kiri santarik kan ya kini ka sit in the kani ka lunch break apa sih kenta bang
ini ya snow ya kini ke jing dawa jumi hang ni ya ko sket ko office ni kan tam nilong ke badan bok beli bang yo ya kini ko office ni ko persya ya kini ke sekretariat di kenang ba kita ke bisong hak ke syuki rot binyuli ya ni ya ke jing dawa ki jumi di nang ni pedeng ila batai peru ya ki casual members ni paro batin shim da ka mas casual leave hak ka neutrek bangin peni ya kata jingdawa ke jongi bahkan long jingdawa ban siso bat hakakat nyo tere ini ya karali nado na ko lunjik syai tata kuno sini governor's house ban hadu ahli ikut ya kani ni ladang kumbaong presiden mentan ladang so government snap management ni kam snap ni saya pada sedikit pada kesenjang bangin sa ni pala ban data ya